اسا محبوب کے راضی کیوں یا ناراض گلایو راضی کیوں یا ناراض ہاں کیڑی مل پنجے گریبان میں ڈٹھو دئی چھا تھو کندو وتی کیڑی مل پنجے اعمالن دے نظر تے پھیرائے ڏس نا چھا تھو کندو وتی چھا ان تنجے کردار تے محبوب راضی تھیندا یا ناراض ہاں سدائیں مسلمان تھو ائیں کم کیڑا تو کری ہاں او مجادا چوریوں زوریوں زناؤں شراب بے حیائی دا کم قیامت جے دیارے میں یہ زمین تو تے شاہدی دیندئی او مجادا ہے آسمان تو تے شاہدی دیندو تنجے بدن جا انگ انگ تو تے شاہد تھیندو او پرین پیارا سنبھالے سنبھالے وکھکھن ملائک بھی تو تے شاہد ہیں رب جے قرآن کا پوچھی دسو تے قیامت جے دیارے میں ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا کنن کھا بھی پچھاڑو تھیندو اکھن کھا بھی پچھاڑو تھیندو دل کھا بھی پچھاڑو تھیندو بدن جے ہر ہر عضو تنجے گناہن جو شاہد تھیندو اج گانا بدھی کندھ تو دھوڑی نہ ویٹھو سبحان یہ کن تو تے شاہدی دیندا اج پراوا ننگ تھو تکی اج بلو پرنٹ جو اگھاڑیوں فلموں تو دسی کیا مجھے آڑے میں یہ اکھیوں تو تے شاہدی دیندیو یا تنجی موبائل بھی تو تے شاہدی دیندئی چھاتو سجوری موبائل تے کریں ویٹھو کیڑا کم تو نے موبائل تے کریں کیا مجھے دیہارے میں یہ بھی تو کو پچھاڑو تھیندو کہ پراون ننگن دے تو میسیج تو موکلی پیو جے کہ تو پرائن عورتن سان گالھیوں تو وہی کری کیا مجھے دیہارے یہ بھی تو کو پچھاڑو تھیندوئی پراوا حق کھائی وے ظلمن جا کمن جی بازار گرم کرے دینی تھی بے حیائی جے کمن میں تجھے زندگی تھی برباد تھے پئی او مسلمان ذرا آنکھ کھول تجھا عمل مدینے والے میر کھا پرے ناہن جنہیں امتی ہتے صالح عمل کرے تو مدینے والے میر ہتے خوش تھے تو امتی ہتے برا عمل کرے تو محبوب سونا ہتے روزے پاک میں نکھارا تھن تھا ان علمی بعد موتی کا علمی فی الحیات سائیں فرمائن تھا جی ظاہری زندگی میں مجھو علم تھی وفات کا پو بھی مجھو سادو علم برقرار ہوں گو جی ہیر پنجے امت جے عملن کے تو تیے وفات کا پو بھی مجھے عملن کا امت جے عملن کا باخبر رکھے ہوئی دو ہاں ٹنڈے وارا تجھے عملن جی محبوب کے خبر آہے یا نہ آہے یا نہ ہاں تجھے تو عقیدو ہے نا تو محبوب حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے ہاں اہل سنت جو اساں جو عقیدو ہے تو محبوب حاضر ناظر ہے جدے ایو عقیدو تھی تو کیڑی مل غور تو کرے دس تو وکھوں کیڑیوں تو کھڑی لفظ کیڑا تو ڳالھائیں ہاں پر عیبت کھولی دو پر کیڑی مل پنجے گریبان میں ڏس نا ہاں ودا خدا جو واسطو تھئی خدا جو نالو میڑ تھئی غور کر پنجے عملن تے مجھے سونے کے ناراض نہ کر بد عمل کرے مجھے محبوب جی دل دکھاری نہ کر جے محبوب کے رنجائی تبھی کاب بھیڑی نہ ہے بیو کوب کندھی کنارو نہ ہے جے بلل بیڑا ترندا قیامت جے دیہارے میں تب محبوب جے صدقے ترندا حضور جی شفاعت سا ترندا جے انہیں سونے کے راضی کرنا چاہیں تو تج محبوب جے سنت عمل کر شریعت عمل کر سواری رکھا پٹکو بد نماز پنج وقت پڑھ شریعت کی تابیداری کر چوریوں چھڈ سناؤں چھڈ بدنگاہی چھڈ بے حیائی دا کم چھڈ اٹھنے ویندے وہی چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वापस आचो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वदा बराबर जे खताऊं थी बराबर जे गुनाह थी विया त अज वक्त थई पिशेमान थी अनदम तौबतुन साईं फरमाइन था पिशेमान थियण इहा ई तौबा जॾहिं मानो पंहिंजे गुनाहनि खे यादि करे पिशेमान थींदो आहे उन जे अख मां हिकिड़ो मच्छर जे मथे जेतिरो ॻोढ़ो निकिरी पवंदो आहे केतिरो केतिरो मच्छर जे मथे जेतिरो मुंहिंजे अख मां लुड़क वही पवंदो आहे मुंहिंजो करीम रब उन जी सारी ज़िंदगी जा गुनाह बख़्शे छॾींदो आहे सुती किस्मत निंद्रो जगा न सघियुमि सोण मदनी माई मैं मना न सघियुमि सुती किस्मत निंद्रो मुंड दी चंदरी हुयमि त मैं रुनदी रहियुमि साईं दे लड़न लॻुमि त मैं भुलदी रहियुमि ओ गंद खुलदी गई अमल किरदे रहियुमि गंद खुलदी गई अमल किरदे रहियुमि पल खाली थिया कुछ बचा न सघियुमि सुती किस्मत निंद्रो ओ मुंहिंजा अॼु पंहिंजी किस्मत ते ॻोढ़ा ॻारे पिशेमानी जा लुड़क हारे रब जे दर ते माफ़ी तलब थी ख़ुदा जो कसम हिक घड़ीअ में लख गुनाहनि जूं माफ़ियूं मिली वेंदई सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह जगा दो या रसूल अल्लाह मुझे इस ख्वाब जगा दो या रसूल अल्लाह मुझे अपना ही दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह मुझे अपना लगा तकिया गुनाहों का पड़ा दिन रात सोता हूँ मुझे इस ख्वाब ग़फ़लत से जगा दो या रसूल अल्लाह। ओ मुझा पिरी प्यारा अज वक्त थी तो ताइब थियण जो अज वक्त थी रब जे दर ते माफ़ी वठ महबूब जे दर ते पिशेमान थी मोटंदे ओ मुंहिंजा पिरी प्यारा मता ओचितो मौत अची वञे भाउ मौत मथो भरियो बीठो आहे टंडे वारा सदाई जहिड़ा हूंदो तव्हां ते मौत आहे ई कोन ॻाल्हायो हा मौत आहे की न हा मौत आहे की न हा ओ मुंहिंजा दा जिंदगी ते को भरोसो कोन्हे ख़ुदा ॼाणे सुभाणे को सिज असांजे मुक़दर में लिखियल हुजे या न हुजे ओ मुंहिंजा पिरी प्यारा पोइ अॼु वक़्तु थई तौबह ताइब थी अॼु वक़्तु थई अमल सालिह कर नमाज 5 वक़्त पढ़ शरीयत जी ताबेदारी कर क़ुरान जी तिलावत कर मुझे सुहिणे नबी सां मोहब्बत सच्ची रख महबूब जे हुस्न सरापा जो आशिक बणिजी वञ अरे दुनिया जा इश्क घणा रखई दुनिया जूं कूड़ियूं मोहब्बतूं कूड़ा मुंहिंजा दोस्तो फिस्क मन में विहारियूं वेठो ही ये दुनिया जा यार कूड़ा मोहब्बतूं कूड़ियूं जे सच्ची मोहब्बत आ तो मदीने वारे मीर सां
عشق ہائے کز پے رنگے بود عشق نہ بود عاقبت ننگے بود جکی ڈاڑھی چمڑی جو عشق رکھیوں تو وٹتی نہ پیو یہ عشق نہ ہے دنیا آخرت جی ذلت بربادی آ جے عشق رکھنو تھی تو مدینے والے میر سا رکھو نا جے عشق رکھنو تھی تو رب کریم سا سچی محبت رکھ جے محبت میں تجھا بئی جہان آباد تھی وجہ ہاں اور مجھا پری پیارا تا یہ زندگی مستعارا ادھاری زندگی آ مجھا دوستو مان میجن پیا دیرے جی بٹئی لگی پیا اج صبح تے موت بھرے بیٹھو مجھا پری پیارا تا عمل صالح کہو محبوب سا سچی محبت رکھو محبوب جی غلامی اے فرما برداری اے تابعداری حاصل کہو رب راضی رب جو حبیب شل راضی تھے اے تواں کے دعوت دنی وئی ہر مہینے جی چنڈ جی 23 جی شام 24 جی رات محفل درگاہ فضل آباد شریف میں تھیندی پر ہیر جکو مہینو اچے پیو ربیع الاول شریف جی 24 سالانو ڈیاڑو تھیندو ان جلا تواں سبنی کے دعوت گزار جے تھی رب کریم شل سا سبنی کے عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ